svima, dobrodošli u još jedan video recenzija. Nismo dugo snimali, sad smo tu. Ispred mene je šminka, svu svoju sam makla, stavila sam samo onu koju ćemo danas testirati, a to je moja brand, odnosno Makeup Academy. Imate ih kupiti u Millera. Jako su pristupačne cijene. Ja sam do sad sve isprobala, naravno neću raditi recenziju nečega što nisam u međuvremenu probala i reći vam dobro je, a u biti nije dobro. Dosta toga, neću vam još otkriti, dosta toga se već nalazi u mom profesionalnom koferu za rad na mojim klijentima, zato što smatram da stvarno imaju vrhunske proizvode. Krenut ćemo od obrva. Znači, poslali su mi olovku za obrve koja izgleda ovako. Ja volim ovaj tip olovke. I ovdje je jedan češljić koji to sve lipo zagladi. U stvari, neki dan sam prvi put u životu doživjela da mi je neko rekao da imam lipe obrve. Alo, ja sa ova dva grma, a trč tam pa tamo dlaka neka izvire. Krenut ćemo sa obrvama. Ja se nadam da ćete vi to dobro vidjeti. Znači, povlačim gornju liniju. Jako je pigmentiran, lipo ostavlja. Idemo doli. Voila. Zadnja strana je gotova i ono što mi se sviđa, ovaj češljić jako lijepo rasporedi boju. Sad ćemo prednji kraj. Malo ćemo ovako prošarati, nećemo sad se bazirati puno na obrve. Za svaki dan proizvod je brutalan zato što u čas imate obrvice. Tako to izgleda. Znači, ne da mi se sad puno kod njih vremena gubiti. Tako to izgleda. Ovako je prije, ovako je poslije. Drugu ću napraviti van kamera pa se vidimo. Misija obrve završena. Idemo dalje. Ovaj put ću prvo raditi oči, što znači da morate vjerovati procesu i gledati video do kraja. Koristim kao bazu, koristim njihov korektor. Izgleda vam ovako. Kako ćete moći pročitati? Izgleda vam ovako. Bijeli čep. Ovo je Pro Base Full Coverage Concealer i stavit ćemo ga na kapak kao podlogu za sjenilo. To ćemo malo izblendat. Idemo na sjenila. Znači, paletica izgleda ovako. 6 nijansica. Idemo svočati. Nisam niti svočala. Pigmentirane mi se pare. Da imam crnu. Opa! Crna je pigmentirana jako. Ali ja više volim ovaj ovdje krug nježnijih boja. Tako da nećemo danas ništa pretjerivati, nego ćemo jednostavno ići na neki svakodnevni make-up. Prvo moramo setirati korektor na očima, a to ćemo napraviti sa njihovim highlighterom. Našla sam ga. Highlighter se već nalazi u mom profesionalnom koferu. Evo, sad ću vam ga malo probati svočavati, sad ću vam malo svočati ako se to bude vidjelo. Sjaj. Vidite taj sjaj? Ne može se na kameri to dobro vidjeti. Evo, pogledajte. Znači, toliko jedan zlatni, lipi odsjaj ostavlja da sam ja oduševljena.
Sad ćemo mi to setirati sa highlighterom. Ogledalce ove na svijetu najljepše koje. Ajme kako je lijep. Jel vi vidite ovo? Sad kad smo setirali, kad sam setirala, prelazim na sjenila. Sjenilo ću napraviti na jednom oku na kameri, drugo oko van kamere da ne gubimo vrijeme. Sad ćemo četkica, vidimo moja vraža četkica. Stavit ću miks ove i ove na pregib oka. Ne znam kako bi se ovo ponašala, neće se vidjeti. Stavit ćemo ovu na pregib oka. Pa nek ide život. Znači samo sam malo uzela i bome mi ne šale se sa pigmentacijom, jako pigmentirana paleta. Samo je treba malo više puta četkicu umočiti da bi to bilo onako baš malo jače, ali nije to ništa strašno. Evo vidite razliku, tu. Razlika se vidi. Sad ćemo prijeći na ovo ovdje, neku zagasitu malo sivu nijansu i pomiješat ćemo je malo s crnom, čisto da je pojača. Sve ovo ti, isto ti. Di si. A di si bija kad je krmilo? Evo je moja najdraža četkica. Idemo. Prvo ću probati samo s ovom sivom. Vidjet ću kako će ostajati. A onda ćemo vidjeti ćemo li nadodavati crnu. Da. Lipo ostaje i ova siva, ali morat ću nadodati malo crne. Ova paleta je za nekoga za otići na posao, na brzinu, staviti sjenila. Imate osnovna sjenila koja vam trebaju. Za otići popiti kavu, ne znam sad za šta se vi već šminkate. Na kameri, znači kamera pojede svu, probat ću malo smanjiti svjetlo. Kamera pojede svu pigmentaciju. Ne može. I sad ću umočiti malo ove crne. Tako je. Pogledajte kako je crna pigmentirana. I nju ćemo samo na rub oka. Zato što smo odavde do tu stavili sivu. Crnu ćemo samo na rub oka. I šta ostane na četkici provući naprijed. Tako. Sad je to. I završni dio. Završni dio će biti highlighter. Ovaj njihov highlighter. Umočit ću četkicu. I malo ću je, samo malo, umočila sam četkicu u highlighter i malo ću je posprejati da dobijem veću pigmentaciju. I stavit ću je samo na prednji dio oka, niti do pola.
je to. Jako mi se sviđa ova paleta. Sad se ponovo vraćamo u onu sivu boju i malo ćemo izblendati sredinu sa ovim highlighterom, odnosno sjajem. Tako, još malo sjaja da to sve bude izjednačeno. Malo tapkate. Voilà. Ali isto bi htjela malo još crnu pojačati. Nek se vidi. Prelazimo na sljedeću stvar, a to je nešto što me oduševilo i naravno u koferu mi je već. Tuš za oči. I Define Soft Tip Felt Liner. Znači, ovaj liner. Pogledajte. Hoćete li deblje, hoćete li tanje. On je tako precizan. Pogledajte ove tanke linijice. Dobro, ja sad to ne vidim na svoju ruku. Tako precizne i tanke lagane linijice ostavlja da me izbacija iz takta. Koristila sam Mekov, ne valja ništa. Žali Bože para. Art Deco, ajde nešto valja. Ali u ovaj ulažem puno nade da će to biti to. Jer jako teško je naći dobar eyeliner. To još malo izblendamo. Malo ovaj svjetlije. Dobro. Sad eyeliner. Ne znam kako bi ga stavila, a da mi se sve to vidi na kameri kako ga stavljam, ali mi treba čvrsta podloga. Žao mi je, ljudi. Sad ću vam otkriti jednu svoju tajnu. Zašto ja uvijek i na sebi i na svojim klijenticama radim prvo oči. Sav fallout, sve spada, ali to sam zaboravila naglasiti. Nema puno fallouta. Imam mrvicu od crne, ništa drugo. Uglavnom, ja vam uzmem blazinicu i micelarnu. Gdje mi je micelarna? Meni je sve po koferima u salonu, jer sam vječito po terenima. Znači, uzmem blazinice i običnu micelarnu. Znači, tokom šminkanja zna biti puno fallouta, ne uspijete napraviti onaj mačkasti izgled koji ste htjeli ili možda falijete eyeliner. Ana Marija ima rješenje za to. Smočim blazinicu. Uzmem je ovako na prst, prepolovim i napravim ovo. Voila, sve je čisto. I sad ste mirni za stavljanje baze i svega ostalog što slijedi. Ja idem našminkat drugo oko i vidimo se za sekundu. Sad kad su oba oka gotova, ovdje mi je svjetline malo tamnije, ovdje svjetlije, jer tu mi je svjetline od prozora, ovdje mi je ring, ne znam više ni sama. Neko će me dubiti. Sad kad smo gotovi oba oka, stavit ću trepavice i vidimo se. Trepuškice su tu, sušaj se. I sad slijedi jedna od meni najdražih stvari koje su me izbacile iz cipela. U biti nećemo. Pohvalila sam ovu vodootpornu maskaru koja je brutalna.
ali nisam probala ovu. I ja mislim da mi je ovo idealna prilika da je probam. Četkica vam izgleda ovako, silikonska je. Sad ćemo vidjeti kako spaja. Na story ću vam staviti bez umjetnih trepavica kako izgleda svaka maskara posebno. Ok, nije loše. Wow, prilično dobro. U svakom slučaju paletica je dobra. Ne trusi se puno, nekome za svaki dan dušu dala. Nježne su boje, crna je jako, jako pigmentirana i u biti crna mi se najviše sviđa na njoj i ova ovdje siva. Tako da imate moje preporuke. Definitivno nije nešto što bih ja stavila u kofer, ali za moju svakodnevnu upotrebu, za na posao i tako dalje, definitivno je jedno veliko da. Sad idemo na bazu. Ja inače puder ne stavljam puno gore oko očiju, tu mi je negdje granica. I sve to nekako bude preteško za osjetljivo područje oko očiju. Znači tu nam je najtanja koža. Vrat obavezno. I stvarno vam ga ne treba puno. Pogledajte, on je sve prikrija, sve. Meni lice izgleda kao sa Photoshopom, kada sam stavila Photoshop. I malo čelo. Moramo paziti na obrvice koje sam već zamazala. Jer se ne gledamo malo ogledalo. Tako sam sretna što ponovo snimam. Cijelo lito sam odmarala i baš mi je drago što sam se vratila snimanju. Snimanje je moja velika. Ja volim općenito pričati o šminci. To je tema o kojoj bi ja mogla dan, noć pričati. I još malo ovdje. Tako. Svaki put kada nanesem puder, ja vam uzmem ono što je ostalo na ruci i prođem lagano cijelo lice da se to sve stopi sa puderom. Tako. Sljedeća stvar na koju prelazim, joj, ovaj stalak, kako me živcira. Sljedeća stvar na koju prelazim je korektor koji smo malo prije vidjeli, Pro Base. Evo ovako, sad ćete vidjeti, taj korektor je dosta sličan boji pudera. On ima jako pokrivnu moć, daleko od toga, to se vidi na kapcima kad ga stavljam. Ali ću dodati mrvicu, samo mrvicu svog svjetlijeg nijansu dvije pudera da dobijemo highlight efekat. Tako. Malo ovdje. Tu. I sad ćemo na sva ta mjesta staviti malo svjetliji korektor, neki koji nam prvi dođe pod ruku. Samo ćemo staviti pod točkicu da ga posvijetli. I sad blendamo. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. To se toliko lijepo stopi s kožom, ne isušuje, što mi je najvažnije, nego lijepo hidratizira područje oko očiju, što nam je i potrebno, pogotovo na dnevnoj bazi. Korektor dušu daje za dnevnu bazu. Ako ga želite navečer koristiti, možete malo pojačati s nekim, evo ako kao što sam ja, s par točkica, nekog malo jačeg korektora, ali ja ga na dnevnoj bazi koristim samo gdje su mi koji prištić, flekica i ispod očiju, pošto je boje moga lica. Setiram i ja sam gotova sa šminkanjem. Snimit ćemo i taj video. Tako. Jel dobro? Dobro je.
Za setiranje područja ispod očiju nisu mi ništa poslali, tako da ću koristiti svoj proizvod za setiranje. Znači, kao mali baking ću napraviti, ali nije to vidjelo bakinga. Ali samo da lagano setiram. Za setirati lice ću koristiti Full Pro Base, Full Coverage Matte Pressed Powder. Izgleda vam ovako. Nijansa je dosta tamnija nego što sam ja sada, ali nema veze, radit će. Izumamo jednu ovako fluffy četkicu. A izgleda tamnija, ali nema veze. Mi ćemo napraviti da radi. Tako lijepo ostaje na licu, ostavlja onaj satin finish. Znači ispod svih ovih pudera koje ima ni korektora, lice ima svoj prirodni sjaj što je idealno za svaku kožu. Vratić. Čelenkica. Odvikla sam se od snimanja skroz, to je znači sramota. Sljedeća stvar je rumenilo. Oni mi nisu poslali rumenilo, tako da ću ja koristiti svoje jedno rumenilo, o kojem ćemo uskoro pričati. Znači malo osmijeh. Pogledajte vi ovo ljepotu. Istopit ćemo ga sa bronzerom. Nećemo pretjerivati. Ja se sve gledam u kameru, a uživo pretjerala. Nema veze. Ok. Idemo dalje. Idemo završiti oči. Završiti okice. Stavit ćemo ja bi na donji dio oka stavila ovu olovku za obrve i izblendala je. To još nisam radila, idemo probati. Njime vidite. Ok, dobro je. Ostavlja lijepu bojicu. I sad prije nego što se osuši, moram brzo naći neku malu četkicu. Evo je. I uzet ću ovu dolje sivu boju da to izblendamo. Super, prekrasno. Eto. Evo ovako, sad ću uzeti highlighter i stavit ću ga u kut oka. Znači, ovako. Da nam da tu svježinu. Da smo budni, bez obzira što mi duša spava. I naravno, morali smo ga stavili na najvažnije mjesto. Bitno smo njega po cijelom licu stavili.
I smo ga stavili na najvažnije mjesto na licu, to je na obraščić. Cijela sam se još porkala. Pogledajte ovo. Jel vi možete vjerovati šta je ovo? Cijene su im tako pristupačne, ali ovo je sve profesionalna šminka. Znači, neki brendovi koji su uzvikani mogu se posramiti kraj ovih proizvoda, određenih proizvoda, naravno ne svih. Ali definitivno imam svoje favorite koje ću u buduće kupovati i stavljati na svoje klijentice. Evo, pogledajte. Nema šta, nema dalje, nema dalje. Šta nam je još ostalo? Da vidim tu buticu. Ostale su nam usnice. Još jedna stvar za obrve. Sad kad smo stavili sve praškaste proizvode na obrve, ima ovaj Lash and Brow, znači to vam je gel za obrve i trepavice ako imate fallout po njima. Jako je nježan, nema boje i to mi je super. Čisto da naglasi malo više te obrve, pošto smo stavili sve praškaste proizvode. Usne. Sad imam dvije kombinacije. Ruževi za usne sam dobila ovu nijansu koju ste vidjeli ako me pratite na mome storiju. Ne vidi se dobro na kameri. Nježna, jedna roza breskvasta, a roza onako malo na breskvicu ide nijansa, a druga je baš pinki roza. Ovo je prva, ovo je druga. Ali problem je tu što sam ja krivu olovku rekla da mi pošalju, krivu nijansu olovke, di mi je oštrilo. Pošto ja u katalogu nisam dobro mogla vidjeti boje olovčica, izabrala sam ovu. Ja mislim da bi se mogla dobro uklopiti sa ovom nijansicom, pa ćemo to i staviti. Idemo. Već ovako i priko sjajilo to bi moglo proći, ali pošto vam želim predstaviti sve proizvode koje imam, onda ćemo to i napraviti. Stavit ćemo mi ovaj ruž, ogledalo. Koji je prekrasan. Vidite? Hidratantno je, ne lipi se. I dugo traje na usnama, provjereno. Jer sam ga iznosila već ne znam nija koliko dana. I jedan i drugi ruž stvarno drže dugo. I sada šlag na kraju je ovaj lip gloss. Evo, pogledajte. Evo, pogledajte. Ovaj lip gloss, kad sam ja njega stavila na usta, to je bila ljubav na prvi pogled. Pogledajte vi ovo. I on traje. Ne bi ga mijenjala, a tako lip okus ima na malo peperminta nekog. Prekrasan je. Možete ga samostalno staviti na usne, na olovku i njega samo nećete ništa faliti. Tako da to je to. Uspjeli smo od ove paletice, od 6 nijansica dobiti ovaj make-up look. Ne mogu izdvojiti šta mi se sviđa, stvarno
Sve mi se sviđa. Šta ću ja kad se meni sve sviđa? Kako ću ja izdvojiti? U mom koferu se nalazi ovaj proizvod, ruževi oba dva, nalazi se bronzer, nalazi se highlighter i naravno neizostavni tuš. Opa. Znači već sad se ovo nalazi u mome koferu i ovo malo čudo vodootporno maskara i naravno gel za češljati obrve. To je ono što je moj kofer trenutno dobija noviteta. To je ono što ide u moj kofer i što definitivno želim svima vama preporučiti. Cijene su povoljne, nisu velike, imate ih kupiti u Milleru. Imate sve moje preporuke. Nadam se da vam je video bio od koristi, a mi se vidimo uskoro s novim recenzijama. Ajme kako je ovaj highlighter dobar. Mi se vidimo uskoro s novim recenzijama. Ćao!